Ukurikiye Umuro Sports TV, wowe ukurikiye Umuro Sports TV kabisa, ndagusuhuje aho uri hose. Uyu munsi turi kuwa kabiri, tuje kuba twabagezaho noneho UEFA Champions League nk'ibisanzwe. UEFA Champions League irakomeza uyu munsi, ariko by'umwihariko twebwe turaganira kuri match ya Arsenal ndetse n'ikipe ya Bayern Munich. Arsenal na Bayern Munich zizakina kabisa ku munsi w'ejo kuwa gatatu. Icyo ugomba kuba wamenya ni uko kuri aya ma ekipe yombi aya makipe akunze guhura inshuro nyinshi kabisa. Icyo ugomba kuba wamenya kuri aya ma ekipe yombi ni uko haba ikipe ya Arsenal ndetse n'ikipe ya Bayern Munich ni amakipe afitanye amateka menshi kabisa maremare, kuko iyo ugiye kubireba nuko ikipe ya Arsenal na Bayern ni match zikunze kuba zagira gute zagaragaramo ibitego byinshi cyane. Match rero iheruka kubahuza yabaye ku itariki 17 z'ukwezi kwa kane 2024. Tariki 17 z'ukwezi kwa kane 2024 nibwo ikipe ya Arsenal na Bayern Munich ziheruka guhura muri UEFA Champions League kuri quarter finals. Murabyibuka cyane, Arsenal yicaza abakinnyi kuri Aston Villa igatakaza match ya Aston Villa, igata rero itsindwa na Bayern igitego 1-0 kabisa. Murabyibuka neza cyane, Bayern yari ifite Manuel Neuer mwizamu, yari ifite Joshua Kimmich, yari ifite Matthijs de Ligt uyu munsi ari muri Man United, yari ifite Eric Dyer wari wavuye muri Tottenham, yari ifite Mazraoui uyu munsi ari muri United, yari ifite witwa Reima, yari ifite witwa Goretzka, yari ifite witwa Guerreiro, Sané, Musiala ndetse na Harry Kane. Abo ngabo nibo ikipe ya Bayern yari ifite icyo gihe. Arsenal yari ifite David Raya, yari ifite Ben White, yari ifite Saliba, yari ifite Gabriel Magalhaes, yari ifite witwa Tomiyasu, yari ifite Martin Odegaard, yari ifite Jorginho, yari ifite Declan Rice, yari ifite Bukayo Saka, Kai Havertz ndetse n'uwitwa Gabriel Martinelli. Birangira rero iyi match Arsenal itsinzwe igitego 1-0 n'ikipe ya Bayern Munich. Ngira ngo rero icyo gitego marakibuka ni cy'umusore witwa Joshua Kimmich. Joshua Kimmich ku minota 63 cyari igitego cy'umutwe nicyo cyatandukanyije impande zombi. Icyo gihe Arsenal yahise ivamo, bituma ibura ibikombe byombi, haba Champions League ndetse na Premier League. Ariko kuva icyo gihe Arsenal yabikuyemo isomo, kuko ntabwo irongera gukora amakosa nk'ayo ngayo yo kugira gute yo kuruhutsa abakinnyi igamije iyindi match. Uyu munsi rero Arsenal y'icyo gihe ntabwo ariyo uyu munsi. Wenda n'ikimenyimenyi, David Raya arahari abanzamo, Ben White arahari ntago akibanzamo, Saliba, Gabriel, abo ngabo bose babanzamo, ariko Gabriel Magalhaes afite imvune, Tomiyasu yaragiye, Martin Odegaard nawe afite ikibazo cy'imvune ariko ashobora kuza kugaragara kuri iyi match, Jorginho yaragiye, Declan Rice, Bukayo Saka, Kai Havertz, Martinelli. Witwa rero Declan Rice niwe uhari na Bukayo Saka, Kai Havertz ari mu mvune ndetse na Gabriel Martinelli nawe ntabwo akibanza. Murumva ko ikipe ya Arsenal byibuze yarahindutse cyane. Rero ikipe ya Tottenham yo witwa Mazraoui, witwa Eric Dyer, witwa uyu nguyu witwa Matthijs de Ligt ndetse n'uwitwa Leroy Sané yaragiye, witwa Mazraoui yaragiye, witwa de Ligt nawe yaragiye. So akaba rero ari gutyo bimeze. Ahubwo ikintu turi buze kwitega kuri iyi match, reka tubyinjiremo neza. Arsenal na Bayern ni ikipe zombi zimaze iminsi zitwara neza, zimaze iminsi zitwara neza. Iyo ugiye kureba Bayern Munich yo irinjizwa cyane, ariko match iheruka yashinye na Freiburg muri Bundesliga hari ku itariki 22, ni muri iyi weekend tuvuyemo. Bayern yatsinze ibitego 6-2, ariko ku minota 12 bayibanje igitego bayikubita ikindi, ku minota 17 iraza rero ibirabyishyura. Uwitwa Michael Olise yatsinzemo ibitego 2, witwa rero Upamecano aratsinda, Harry Kane aratsinda, Nicolas Jackson aratsinda. Abo bombi rero bameze neza. So rero niba mwibuka neza match y'ikipe ya Arsenal ndetse n'ikipe ya Bayern Munich, muribuka muri sezo zaje zitambuka ku ngoma ya Arsene Wenger, ni Bayern yagiye isuzugura ikipe ya Arsenal, ariko uyu munsi ntabwo ariko biri buze kuba byagenda.
wenda reka iby'uyu munsi cyangwa se ibyo uko bameze uyu munsi tubiganireho, none ikiganiro kiri buze gukurikiraho turaza kureba match zagiye zitambuka Arsenal yaziraga iki gutsindwa na Bayern, dore ko hari igihe yigeze gutsindwa ibitego byinshi kabisa mu mikino ibiri, itsindwa ibitego 10-2. muribuka icyo gihe yari ifite Bayern yari ifite witwa Douglas Costa, yari ifite kandi witwa ba Frank Ribery, yari ifite abakinnyi benshi ba Toni Kroos, yari ifite abakinnyi benshi bagiye batandukanye, yari ifite ba Kimmich, Joshua Kimmich aracyahari, yari ifite ba Boateng. Ni Bayern yari ikomeye, turaza kubigaruka mu kindi kiganiro, ahubwo ahangaha twibereka twirebere uko zari zimeze muri iyi weekend. Ni ukuvuga ngo Manuel Neuer ni umuzamu mwiza ariko arimo kugenda asaza, ariko ntabwo byakora yuko atari umuzamu mwiza. Umugabo witwa Stanistic akina kuri nimero 2, Upamecano na Jonathan Tah bakina muri defense, none witwa Bishop rero akina kuri nimero 3. Nekeza yuko uyu mukinyi wakina kuri nimero 3 ngire ngo afite ikibazo cy'imvune, bamwita umukinnyi ukina kuri nimero 3 y'ikipe ya Bayern Munich, muramuzi cyane. Ni umusore kabisa witwara neza, wifuzwa n'ikipe ya Real Madrid, ariko muri iyi minsi ntabwo arimo kugenda agaragara mu kibuga kubera ibibazo bigiye bitandukanye. Rero iyi kipe ibifite abitwa ba Pavlovic, ibifite witwa Goretzka, ibifite kandi witwa Carey, ibifite Olise, ibifite ndetse n'uwitwa Luis Diaz Maranda avuye mu ikipe ya Liverpool ndetse na Harry Kane. Ariko ibyo kureba mwibutsa ko bageze muri Champions League, abataka imbere uzabona Luis Diaz, Michael Olise ndetse n'uwitwa Serge Gnabry, noneho Harry Kane agakina imbere yabo. Ariko kubera ko uwitwa Luis Diaz, Harry Kane ndetse na Gnabry bose bafite karite zo kuba bakina nka ba nimero 9, bituma Harry Kane asubira inyuma agakina nka nimero 10, ariko ajya kagira gute ari nimero 9. Niba Harry Kane muzi uburyo yakinaga muri Tottenham, ni wa mukinnyi nyine uzagenda agurana n'uwitwa Son Heung-min, bakagira gute bakagenda bagurana, umwe agakina ku 9 undi agasubira inyuma undi akajya ku ruhande. Urumva ko iyo kipe imeze gutyo nyine iragucanga. So Bayern uyu munsi irakomeye kandi mugomba kuba mwabyemera, wabyemera utabyemera. Yamaze kuzana witwa Nicolas Jackson, yazanye Nicolas Jackson, izana abakinnyi bagiye batandukanye, ariko umuntu utazagaragara kuri iyi match yitwa Luis Diaz kubera ikarita y'umutuku yahawe muri match ibanza ya Champions League bakinye. Gusa Arsenal aza kuza uyu munsi nayo imeze neza kuko ivuye muri weekend itsinze Tottenham ibitego 4-1. muribuka ibitego bya Eze, Trossard ndetse n'uwitwa umugabo wa Tottenham witwa Richarlison, umwe wavuye muri Everton akaza muri Tottenham. So Arsenal imeze neza uyu munsi. Niba turimo kuvuga Bayern tukavuga Arsenal, ni ikipe zikomeye ku mugabane w'Uburayi kugeza aka kanya. Ni ikipe zikomeye kugeza aka kanya ku mugabane w'Uburayi. Iyo uje no kureba ikipe Arsenal irayoboye n'amanota 29, igakurikirwa na Chelsea n'amanota 23. Wareba na Bayern wabo ukabona ko irayoboye 31, igakurikirwa na Leipzig 25. So ntago ari amakipe nyine wapfa gusuzugura gutyo uko wiboneye. Niba ikipe ya gatatu muri Bundesliga inganya n'ikipe ya Man City amanota, ni Bayern Leverkusen, kandi Bayern Leverkusen iraza kuba yakina na Man City muri Champions League. Urumva ko rero ntabwo iyi match Arsenal na Bayern iraza kuba ari match ikomeye cyane yuko umutoza wa Vincent Kompany yakiniye ikipe ya Man City ndetse abana n'uwitwa Pep Guardiola. Witwa rero Mikel Arteta nawe abana na Pep Guardiola nk'umutoza wungirije. Aba bombi rero tubafata nk'abanyeshuri ba Pep Guardiola. So uyu munsi rero ku munsi w'ejo kuwa gatatu tuzareba match ziryoshye. Ikindi kintu tugomba kuba twakitega nuko Serge Gnabry azi neza yuko ikipe ya Arsenal yaramurekuye kubera kutamuha umwanya, imurekura akiri mutoya ajya mu ikipe ya Bayern. Kuva icyo gihe ahora muri Bayern, ntabwo ajya yisohokamo. Iyo ahuye n'ikipe ya Arsenal rero afite ukuntu agenda yitwara neza cyane, nubwo bidahambaye ariko afite ukuntu agenda yitwara neza. Wareba ikipe ya Arsenal nayo ifite abakinnyi benshi bagiye batandukanye, bagiye kabisa babakura ku ma ekipe agiye akomakomeye. Nk'ubu witwa Declan Rice, muribuka yuko yifuzwaga n'ikipe ya Bayern, birangira yahisemo Arsenal. Muribuka witwa Leroy Sané
Lloris yifuzwaga n'ikipe Arsenal akanga kuza muri Arsenal agahita ajya muri za Turukiya. Muribuka kandi umusore witwa Kingsley Coman nawe wifuzaga kujya mu kipe Arsenal bikarangira atagiyeyo. Ni ikipe ya Bayern ubona ko Harry Kane afite ukuntu akanira match ya Arsenal akiri no muri Spurs. Ni match iri buze kubitoroshye gusa icyo tugomba kuba twamenya nuko Bayern itsindirwa n'abakinnyi bagiye batandukanye, ariko umuntu wo kwitega ni Michael Olise uraza kuba yahuye n'uwitwa Eberechi Eze bakinanye mu ikipe ya Crystal Palace. Umwe yambara nimero 10 undi yambara nimero 11. Eze ndetse n'uwitwa Michael Olise. Ubwo rero bombi baraza kuba bagira gute, baraza kuba batwiyereka kabisa uyu munsi, baraza kuba batwiyereka ku munsi w'ejo ku wa gatatu, ariko uyu munsi bamaze kugera mu gihugu cy'Ubwongereza, niho barimo gukorera imyitozo kuko barakinira ku kibuga cya Arsenal kuri Emirates Stadium. Ikibuga cyiza cyane, ikibuga kabisa gifite umwuka mwiza kugeza ubu ngubu. Ni ikipe Arsenal na Bayern turi buze kwitega ibintu bigiye bitandukanye. Turaza kubona Saliba, turaza kubona Pierre Nkampi bari muri defense, tubone Karaferi kuri nimero 3, tubone Julian Timber usigaye ukina azamuka. Timber asigaye noneho asigaye akina nka bya bindi bya Ben White, gukina ajya imbere apana kugira gute kudefanda cyane. Bivuze ko ikipe Arsenal muri iyi minsi isigaye ikina ari abadefenseri batatu, ariko abadefenseri batatu na Karaferi aba yazamutse. Bivuze iki? Bivuze ko Arsenal isigana na Pierre Nkampi, witwa William Saliba ndetse na Martin Zubimendi kubera ko we ntabwo ajya imbere ya defense ye, ayiguma hafi akayihora hafi, ahubwo Karaferi agatwara kuruwari y'ibumoso, Timba agatwara kuruwari y'iburyo. None bigatuma Bukosa Kanari Leandro Trossard biyongera ku witwa Merino, bakiyongera kuri Eze, bakinjira muri box bajya gushaka ibitego, bigatuma rero Timba amera nk'umuntu ukina kuruwari y'iburyo, haba nimero 2 ndetse na nimero 7, Karaferi agakina nimero 3 ndetse na nimero 11, kuko n'igitego Leandro Trossard yatsinze mwaje mubona yuko witwa Karaferi ari we wari uri kuri nimero 11 yahejeje inguni, Trossard yinjiye muri box. Muri buke gitego Eze yatsinze nanone kandi umupira Julian Timber yamuhaye, nuko umupira wari wavuye kwa Bukosa ka Julian Timber yinjira muri box ahita awuha Eze. Hari n'undi Timber yahaye Merino ahita awujyana muri box hafi na penalty, witwa Leandro Trossard ahita atsinda igitego. Ni ukuvuga ngo ni ikipe Arsenal isigaye noneho cyane cyane kuri iyi match ya Tottenham Arsenal byagiye bigaragara yuko Julian Timber match ya Tottenham yarayifitemo akaboko. Ngenekeza yuko iyo baza kwa bishoboka yuko batanga igihembo cya ba man of the match babiri, ndetse ko uwa mbere yari kuba Julian Timber, uwa kabiri akaba Eberechi Eze. Gusa na Leandro Trossard watsinze igitego agatanga na assist, ntabwo wapfa gusuzugura ibikorwa bye kabisa. 5-5. Ikindi kintu Arsenal igomba kubamenya nuko match ibanza, match y'ejo bundi muri Champions League, Eberechi Eze ntabwo uyu mugabo witwa Martin Zubimendi ntabwo yigeze ayikina kubera kuzuza amakarita, ariko kuri iyi ngiyi araza kuba yagarutse. Bivuze ko turi buze kubona mediane ya Eze, tukabona mediane ya Zubimendi ndetse n'uwitwa Declan Rice. Nta kintu kiri buze kuba cyahinduka kuri ba Semababa, ni Trossard ndetse n'uwitwa Bukayo Saka, ahubwo tukaza kureba ese Mikel Arteta araza kuba yagaruye Victor Gyökeres, ese Mikel Arteta araza kuba yagaruye nde kuri attaque, cyangwa se araza kuba noneho yashyiraho Mikel Merino nk'ibisanzwe. So ibyo byose rero tugomba kuba twabyitega kuri iyi match. Kugira ngo ikiganiro kireke kuba kirekire, reka tuze noneho, reka tugaruke mu kanya gato cyane, reka maze mwumve iki ngiki ikirindi kiri buze kuba cyakurikira naco kiraza kuba kiriza kugira gute kunganira iki ngiki kibabwira uko ibintu byari bimeze muri match zagiye zibanza, uko zagiye zihura, uburyo Arsenal yatsindwaga, uburyo yatsindaga. Muribuka ibitego bya ba Mesut Ozil, muribuka ibitego bya ba Alex Sanchez, muribuka ibitego bya ba Joshua Kimmich, ibitego bya Kingsley Coman bakina n'ikipe ya Arsenal, muribuka ba Serge Gnabry, muribuka ba Frank Ribery, Arjen Robben w'umuholandi. Ibyo byose turaza kubigaruka mu kiganiro kiri buze kuba cyakurikira iki ngiki. Reba ko subscribe, none turagaruka mu kanya gatoya.